Nisuing ba sa kanti ko Don Bosco Media Network ko naram chaksawa, ang ado ork min CH mo man na simanan daan ni kuburang ko para katinga. Katabi chongrang. Public awareness campaign ko tikrikila aro rongra mo ata. So napaharo Parents Day ko manya nga. Bike salgapa truck salja tapa ko matnisya. Skotong Minister Conrad sang mawak bisa mangsot ni Doko swala. Chugumugba kuburang. Tikrikila Police Thana aro rongram outpost ni police officer ang giigni public awareness campaign ko ungata nga. Ya campaign ko Cybercrime Motor Vehicle Act aro gari rang ko sala niyo jarak na nanggapa niyam rang ni gaman ung atanga ha. Police officer rang yarang ni gaman tikrikila aro rongram jolni mandirang na thale aga nanga ha. Wamang CCTV camera rang ko pangbe nok rango government aro private office rango dokan rang aro pangbe biap rangon enda keba technology ko jakhalenga aro yarang na mandirang ko simsakna nanga ne aga napang kwa ha. Awareness program o police officer rang CCTV ni dakchakani chi ongija dakbarang ko aro niyam ni khosa ko kham kha gbarang ko rma matna ne aga nang ha. Christ King School sona pahar ni ski gbarang porai gbarang aro management rang Parents Day ba magba phagparang ni salko manyang ha. Yamania ni odung thang biap rang ni magba phagparang reba e bakur ang ha. Yamania ni salo school ni half yearly porika ni result ko ba onjola ha aro headmistress Reverend Sister Methelina sangma bisarang ko makang china mekringe Porai China aro annual porika o nambate dakang China didyang ha. Reverend Father Sebastian Tirke STB Parish Priest maaparang ko dejang ko pangnan wamang ni poraya ni gaman sing China didyang ha. Aro pangnan reba e bisarang ni poraya rang ni gaman ski parang o reba e sing ang China didyang ha. Tura paikan rama turning o balance matrekcha imang truck ke isa bike salgapa aro scooty ko salje tapa. Ya asel ongani o bike salgapa jangi kalaha aro scooty salgapa sakna ni ko matni donginga. Bike aro scooty salgapa rang truck ko reparking achim unon wa balance matnek jai meng saljetia ha. Bike ko salgapa lohit di marak jian mega makong karkuta not garhis ni onga uni ko sako container ka akche tapani aselo wa jangi kalaha. Scooty salgapa lenit son marak jian samangre ni onga wa baya aselo bancha ha aro sakna rang ko manaha aro uko tura civil hospital onara anga ha. Siang gapa lohit di marak taxation department o kam ko kaingachim uni jikapa aro bisa sakatam genangchim. Uni dalbat kepa depan de saksa geljani Reverend unga aro demejek saksa nurse unga. Adokni Skotong Minister Shri Conrad Kesang ma progress rural backyard piggery scheme o pangchake wak bisa mangsosni dokko William Nagaro swalanga ha. Ya scheme chi bangbiam choli gija noktang rang na dakchakan yunginga. National Livestock Mission ni ningo progress matburung rang ko jeli chagaparang na thangka matgini ko bariat na dakchakinga. Aro adoko wak pen nangani ko chunga geta matnaba dakchakinga. Yan dalna khobrang a niswing ba sakanti ko nutela.